ai se tatou fasoa i le tulaga o le maliu mai o le tamaitaʻi tusitala papaliʻi sia fekao o le na outou e sau outou e faalogologo lelei lava na nei le press conference a leoleo e le o talia ai lava le fesili lea le iataua ma tuila epa the cause of death e le itaua e le i faailoaina no manatua le a faailoa ia a o le ala e le i faailoa mai lava o le foi no faalogologo atu le tui fesili le na tui fesili e tusitala ia le songa for komsina o vaia faaletu maulu mitanga ruega na taimi le ia besi o sitasi o komsina ngolango o le ala na to e sau ai malisi vaenga faapea mai o le ana fato a ave le fale mai na ave le fale mai fale olo ia le tino le tamaitai a pari sia fekea e mautino ai o maliu yes no sa o faalogologo ai ana nei o le faapea mai saunoaga le komisina lagolango na maliu i le asogafua taeao le asogafua o ina na maua ae na faato a confirm ina ufesili atu pe se ala ngalenga nga ave foi faleolo e fa mai le tati e le mafaiga pronouncing ai latou mafai se fai unga o maliu se ivanga na wa mai se tulaga foi le faa le medical experts no no vinga tauna sau se fo ma ia declare ia le tulaga le maliu ia ona tau feleilonga ia la titi le man ne fule titi le ma le news na va pa mai o le sa maliu ma man to le news le na sa bunga ma mai o le ka o mai o le far pui pui ia ona iva nga umana ele mo ya la ele ikili tele o te langona foi o lai ia se tau a fai o le se to a vatua nei va nga ia fa mole Oscar na te amata malamtanga to fa fonga tasi mai ia ona te tala ile o tatou ise filo ingale la tustala male komsina na lela ona wasai ia bangisio on kau pusa pula i mai leva ia so malga so vai le mo mi singa fa mama mo si le fia le fu mo si le fia o le update ia mako os fa inga le ya le fa la wasai mai la so sulo ia ngwan kau sangat ni se pa ia na so fiko e ngwan lu afe lu o kau sangat ni e valu ia os fa inga sa fa ki ngoi mai le vale la so sulo ia ngwan kau sangat ni ana ile aso musu fiko yang wali kausangan ni eko la se ito e vasa ite isi leva a se ito e tamu fai ia le tato producer to ekipi me oto mai ana na ole moi vaenga le ile ona ole press conference la tele la ai se oto mai lava na vaenga ai na ona to e faso atu tu sa fai mai na ave le mai fale o si fa motino maliu o le la tau fete na I wana o me fale temi le o tau so ta tu fo I mataka ruanga ele I to get back my love says tu so email pe a mai si clearer langa se uma to fa fonga ia I me fa longo ia ele o mai lava se po fiala le o le la le lo po le mea ngau ki ai kulo penga maliu a to fa fonga me o vatula ngana fa fengo fie don't mind us lango ngana fa fengo fie mo to o le la lilo penga maliu I far pui pui ave ai fa ko a declare mai e fale olo penga kau ye se masalonga o le ai kau tulo ba wasina manava fa to ave le mo kino me fale olo ya amata mai so fina ngalo tatu ai tu solvainga na e o mai fale temile nei e le ta o mai cause of death pe self harm pe puleleola pe masalomia sesi na faia ia ole fo fa maneno mai e na o ia lava to tono la sela lona potu ele ai seisi ole fa pupu to mai tai ai nga o ia ko ngola ngapok ele ai seisi la te dolu lona winga e le foi tato te to be confirmed po ai se tangata muri na lu ia to tono masau I fafo ole ase va inga cameras be fa sanga ngi cameras nga I le foi to toa ole sela o sia and so on yeah
o tūlanga lana o le ele I whaamani noa mai a ma tau sao mai po o le ale cause of death a o tūlanga na e tau wale vale tūpura matanga so lufi ngano e whaso mai te atau no whaikau I kuskusinga I Ngusila Sila e lua ia kuskusinga se ngo whaikau ai ko le upura whaanga e le sikuskusinga o self-inflicted ma le markala whapea e sau le reliable source lungo winga o le kangakanga mayar kalanga e si news I Ngusila ya imsano pose leo leo wala fe mai a reliable source al upula self-inflicted ya empanka ko fapea o mongo foia ma faise me maliwenga ia ya fia ila ya mongo o fon fai ya fia ile si sole o ia bange fa fo yes o me o mana I le tau te o tatu interpret taka ko wa le pule langa le fa duong fa nga e lua kuskale se fa nga pule self-inflicted longo winga la o me fa pengale ko se me wo fa ia ma fai I longa kingo mo ma fo le maliu ya ma kai foi ku sape maliu o ele fai anga e kawa certify se fo ma ile le wo maliu mo ya so me nga ringa ave o ile fa mai o I mala vale le inga ia certify se fo ma ia a ke longa maliu ai ile ko ngolong poku mo se ia wala nga oenga e fenga longa me fa penga wa risive fo le fenga fa pe o fa o nga pe wala nga e ka ngi cameras e ka ngi ka e o kia waki le ko ma lo mai fa fo ya le foi ma wa ko sa fa nga e sia ia mo fo la fo ngi o ngolo nga singa se le sa yai ia e fenga overdose okay discounting overdose langa ave fora o ave nga fora o fenga I nga kai so le ke ula ia o le pule le so fua ma fua ni mea mo fenga fa nga ke nge ko I longa sela ai le sa no mai a tu le pa o nga fo le fa nga le e fatu ia manatu o le la vatula la uia experience mai le to GT to sanga o fenga renga for pui au ide wa officially umangei o le tate fia officially ai I'm hoping o le vatulu ngo te ia e mai foi se fina ngalo o le komsina la o lo osia o leanga ka ko fa fonga fa longo male la rolangi ma Samoa wa ia ile fa inga fa pitoa ono o tulanga o na mental health avakulangi kanga ka sor kula fongo pe utato fa ngo ino tanga tele o tafia mo ka fia e yai mana onga fa pito mana onga tu mau mani pui nga fa bene e yai le unit el fa pui e tau o le snow o le special unit e yai le observation e tu yai 24/7 wai avakua le recommendation le court e usika kai umar fa pui e mea ye au mai yai le recommendation sale fa msingonga ava ai le kangaka le nga yelo le kulang ai self harm body harm potential suicidal o mangai mela nga le fa ingo o le special unit o kamala le o le civilian o kamala le lu su fai kula e make sure e o camera e le nga ka o camera fa sa nga ku fafo e ai ma le camera ku kongor pok o le camera kongor poku o le mai foi la le monitoring le la fa fo mai kanga correction officer e ka uma ya wa ye ke o le paper history le au mai orga kale every 10 minutes check the camera every 10 minutes check the camera mai ele fa pe foi le wala fo ilanga nga nga va ai ko o faingi ko inga kulanga pe o ba etele na fa nga mo be foi mama ai ekipi va ku me yo o rima nga nga iloa kwa kanga ka kupu mo se me fa penga o mirole le alarm le ye le me le code red response foi le mo suicide o le fainga nga e monitor ai ko inga kanga ka fa penga so ofisiri uma nga le ka ki ofisiri ia nga ile tulanga o tulai mai po le ani pui nga mani va inga afa pea no va ia to foi to no le fionga le tamaita I lo ia una se unisa por o le songa fu no va ia to ai se posta unisa polo fa pe mai something around the lines foi le
e te tauon tatu whaatau ina tu ai ngase nei o le mawhauwhau. Leanga wa tele tangata wa mai mau wai lato soifua kai peila pali. Wa lava le post nga ngo ukango ai loa i lo mawhauwhau whaawinga. Okay. Le ala o nga kasi man mele kau sa ngoai pe ia la sia ka ko wa mio. O se tūlanga tau pule leola. Tulo o mako opinion ni e fai. Ia te au ia i lo manatu na o. O te mea ngō whai kau e post le ngā. O ulango na ina loa. O te tūlanga la nā le tau momoli mai kua hako e post ngā. Pule leola. I oe. Ia ai ona ua tātou ai li whanga i le vaenga lea o le mental health po le alawa le vaenga whapena. A whaila o lenga sau ngoa le fionga i le komesinga na o longa kou le whaina toi tau maila na press conference ana le la e secure le seaol. Lono winga o lai mean maile interpretation lea o le secure from escape. Le ataua ma awa o le lau te tango e picture. I've never been inside le sela Samoa. Walang o le wharapuipui fou. So I can imagine e kau kukusa ma wharapuipui New Zealand. O ko kongo la o sela ia kuloua o le whale le tāua le se poku ngā o le ngoa tatu aru era ngana whawhai ngofie kau picture ku i le kungu e iei le ipu fo i le whao ngā e ko kongo or kama o le ua mea o le ua mea le ipu le whao ngā e whai ia e tua i o e paule na e pipi i e mare sinku ua mea o le makua ua mea e le mawhainga e ka le pea mangako i ngā me whapena o le sinku o lo muenga foi o le muenga e ua mea foi ona whatatia i e pe whaonga ka kou sima me pio sima le kau whaonga le pei solo muenga ia ngā kuu e lore ilunga malau momi ia e tasi lo ia afu malo alunga o leu ke kalango aku o me le ku i so o ala possibility o le self-inflict awa o se kulanga ai o e whawhewhea fōringa o kongo sela o iaingi whamalama fo i lele ngā o ngi pou ua mea you know tekana awa aka ko kilo la iai o leitau te whaasoa lono winga e paule pule leo lai mawhainga o kango lava uia from my experience le a daua ma tuila epa the only suicidal activity e ke whai e ko kongo ko ai ngā sela ngi to lo fa fonga mai ala tunu is to hang yourself kulowa nga le pawa le nga o le vaenga le possibility e mawhainga whaileanga e lua e pe kolu vaenga whapenganga kupu o whenga ruenga i le rock Mount Eden e mawhainga kangor kanga kai whaonga first e mawhainga kanga sa sair kanga arunga second e whaonga longa i afu ia third law e whaonga posonga ofu po le halawa se meo lehem ia aka whaalongo le treating or kenge le pe aka i kalanga ka whaalongo longo solo ia e whaisi mau le leo le treating anga whai ai fo i le it was a decent treatment ia longo winga maybe o lai mangisi mea nga ave iai you know I don't know pa paunga or ko ainga possibility e mawhaingo ka kilo iai nga kupu pe a whapea o se ko inga mea ngang kupu komersiala tulepa malo paftai ia pe mana yarta to tilo lo tele iai al memo mua asiata ele fapea o tatu vatua se tala o au mai o le tatu vatua le tala sa o mar tala mon o tatu opinions mo fa fonga le atu ia ne me ani foi tau le atu a meu tatu le o fa lo atu tatu va ver se ale le pensa mon fa le la tatu el pule lola tu sala o tatu vai a faila o pule lola le mero tatu tilo iai asiata o le mo o tene ele se fuspa melo na lua e me fa ngata nga lunga melo na tolu e me fa ngari afu o le melo na fa o le ase pa i lunga la le maua lunga o le ceiling e yeni mea malo losi u a mea malo losi lunga o le ceiling e ma faina o le tene le se tama la po kingo mo ele se mai se tatu tilo la ia il me pule leola e ma faila tatu vai ele ma fai fo na handle el tanga lunga pe asa tanga lunga fai se me se yo ofo ia fu e elo tatu nunga e faina tatu tilo ia e ma faina fa ngai tu atu mai le potu
na olo le tonu pretend e fa ngari afu e fa ngame fa pena ia ele fa pe fatu me o le tatu fatu o tatu o pinis ile o tatu fo ini lo ia mani fa masino e pe o le tatu lava o le fa fonga le atu no e ao ina fa ia fa masino ngata ia awa wa ina bu fa no atu o e fa so ile tu langa o tanga lunga mal ia fa mo ile ma fa ia tanga lunga na handle mele e wansa ke sa ia ka lunga ele te ma fair tanga lunga le wait or tenele lona lua se sa ili la po ise pa lunga se me o me lunga e ma fai na e or tenela po a ole lona todo ole iaf e ye folo tartunga ia te fo ia o a pe ma fai na fai iaf a le se pa lunga na o pa io ele fai na se ia mangana ole otina fasioti tangata na ole tonu fai me ia folinga mai osisi Então só é pé. There's a possibility. Well, I didn't think yes. And that's just an opinion. Fari na mana. Yes. Ele ma fai na se ele vai nga le se no. Ku se ele ma fai nga ka ko ile meeting ala nga e ma fai nga around the circle me ma sa salo ia. Possibility. Awala nga ale to. E lua le ki lua ka ngwa, e lua me ke ma fa ia. Lua rava me o me moa e fai ngā alu ko ilo ngauru i o me ia le ngufone o le me alea o me por si ma self-inflicted wa ko i le uru o la whiri ngā o mawa whau e le fai mea ngā langa sometimes e makapongia e maua kwa la e kau ese conscious la e kau ma fai ngā i o e maua ko la e ola mai fai anko e ola mai ai na paula le whiri no mo mo sa ke o sisi ala fa krokala e ka sanga por kasiva o ngo fa o lima e ese kenge no le ka ole le ngole o ngo umar kenge ai o ke masangi kenge ngo fa mo sisi mai ia o le fa su e kol fa so su e ai moa ngo mo sisi o maliu ala ko kuri longo winga na loko ai fai o laim fai nga ku wo ngofo ai ma e melanga e fai nga fai le pipa le e fai le pipa por le o me fo le la kala ka fa mala ma se me sa wele e ko e fai nga au ai so wala la ngo ma fo menga o lo ma fo ke ni nga por lo ngo le mi lenga le ka fam kala ko po salo ingisi la fa fo ma yo le kula le ma ma le me lo fa ko o como kai so le o la la au ala ko ku le leia e fai ka nga sisi le ua ku sape ku a ele loko fai e mali so e ka ula ia o fai no theory e pe ele finkai ka me lo fuma ku ile uru pa pe ku ife o me wa e unconscious mo wa kula ola ale a paula le me a wo loko ai fai ia pongale possibility le e fa taia le to man nei tele lo finangalo man nei tele pe no foi eto e ile pule ola ile fal pui mau irin na fa ngale manor se vai mana tua mai fo io a o ai na tupur me lea e muli motu e muli ai le umia se kulo ele umi se kaimi ai mole o e wasa memele o ma mole me pule le ola ma no se va ola foi nana sui foi tu la fono ton ele to e fai ni ma ele a va ko e kaimi le receiving ele o fai foi se vai mo ton special la vai au te fatula utala so stanga te lewo vatu o se foringa va ia leo ni ata fata ita i o le sela le ta o le potu le ngo leo te o te le mafai no vatu te lope upgrade atu sa mo ai asi sira mai o tu ai nga ia mo mai mo la tu no this is a cell individual cell wa mangorka ko prison lai sa mo o le $1 million prison ele mafai asi sira mai o le tu vatu foi le se va inga fa pea this is how it looks like asira sila la o le vaenga sa pulele o la le sitama i maoli i Mount Eden o vai tu le 5 to sila tu sa mo le 5 o mele o le hour 5 nga sele ya inale le manor se vai ai sa fa palasi sa fa ilalo mana tua la sa fa isa memela va
ia langa e loto ia mfaina na sia ke tu wa fa le ton la te sila tu foi fa malama o fa malama lai o a me la ia consider la Samoa e te tau na fa malama foi le savili wa ke ni rope ia marulu inga ia sao per savili te tonu ta sile na va enga le va tu ile tala ia te au a fai o according to singa ye au mai fa winga lua ye to si mai ma va nga fa pena o le pule le ola le upo fa ngaina ia te ula ia ele lifa tele lo utali tonunga o le va nga le tu logo fa fonga le tunu o le sisi o le ua o te lo le na paule na o le to inga possibility e tupu fa nga ile ia afu ia o le ia like I said ye te tau te va vai pea a sau o le food poison ia e sa oiro ko inga sa va e ke lea la le story o le mele ele me fai foi lana tatu ave se mai le food poison ele me fai na tatu ave na o le fesili la o ai tonu le na vatu muri le me ai who was the last person to visit o ai le kanga ka muri le nga la ku asi ia sia fikea ia o le ke ele pu ula le e saulo le food poison tatu tala no le set up ai manga ia foi le mai ngore fury fa America atulepa lenga e ma faina tu pu mele na e ma faina tu kumra tu mai foi le ile palangi foi le na male mo mai utai ta fa ngata le sa lo ka ku ai uma e ngama o mai fa mai o mali usi palangi ai ta o mai fa mai na male mor kalu ngi bai ai o mai le zo e ta pisa ile si o di ina ma do na utai ta fa ngata o ma ngalo mai o mai pisa fa mai ya e sari e ma le mo si palangi o ngai me e o to mo le la tau va vala mai la fury le te o mai ya wala nga ele palangi na loka i tau fie sa mo lungo tola wala fa sa ina va penal ai sama ai peru eva ya so e pe o menga ako se masinga karunga loka ai sa ngar kara fa vau ma le mo mercado ngi vai fa mai ngala ka ele ai o sole mai fa mai pe vai ta to le fa ngo fury ka ma se i ka fa ta fa ngata ai tau pangu mai ale se o ri isa ya yu kar kai melia o ba ta tala mai fa mai i ma le mo si palangi langa he knows too much ka to mo mai ia ona mawalolo le toinga mena no winga nga fasi fa mo ai fa ko ave ku long i tono le talonge vai ona treat lo la ia fa mai langa ngaru o so ka ele ka yo ai ngai palangi o ka ele ka ngi vai ai fa mai wo so ilo na mai male mo no ngali male mo ngali lemo a foi no te vai atu lela sa no tu le palito inga firina ele mfailan tanto wa fa pe ave sia it's possible e ma fai nga yer ko inga me fa pena foi lele ole fatino se taimi mo atu ia ona ss ia ona fa foringa lola ia fa se to inga yo inga fa pena e ta uma ia sa pule le ola ai lo nga fa mo arkanga e fa anta to no vang fa man toile fa pe tatu fa to le mele le tupu yet to be revealed la tu le mania wa e ta wala na lo official wa ton wa le tangata na mo tau de tino maliulea lona lua o le hale tu la fono sa mo le mele o le tato titilo wa she left the scene le crime scene le tele lo po le umi te tau a le yo atu ni fo mai ia puntangata su fa pitoa ale wa ese mai Marcela ave fa ma e tau wala ona mala masamo le ale umi ta otto ai e yen tangata su e na watu te milea o maliutonare umi ta otto itula lu itula tolitula ma fai lor ti si e abi fale o le ya tu le pa wa e kango ko wa e fisili le langa le no fa karikari se ito e mai lunga le Oscar pe really lo to mai kilipi ale wa e amai tonu wala fisili o ke le lope fisili a buscala ja mo me ma wepen na mo le no ta ti sa fa ye press conference o fisili le ai se a ave fale o lo ai le ku ai le la ku fo mai e vai leanga manga ko mai le ataua ma tuila epa this is a crime scene ole mea mua e ka ungu aku leo as any leo ele ma fau ma me uma nga uma ngari poki nobody touches this
e le mawhainga kango se sirikingo lea e o i leo leo whare pui pui e le mawhainga so leo ke whai aku ma mako leo whare pui pui New Zealand e kupulo me whapenge e o aia e whasanga e kango e se ilonga e kōr sa o le team e ngafa ma le melea o le whisiri lai lo mawofo o ainga o leo wape peisi evidence possibility o lea ua pepe isi evidence wa le mawhainga koe maua wa kele le maulima nga ua loke wa kango solo le kingo o le finge kulou o le foi lau ave mama e saka kau nga laku e kau si i fale mai ai le alaku kanga kai laku e pronounce o mawhai le matilo tilo o so se fale pui fo ingei ia langa o ngiusira le kat koe which is a surprise au Samoa o le main prison a fale pui ingei e ia male doctors e ile medical langa ye me vonga na vevesi fasiko i resi pankar ma ka resi panka ala la ye vai nga bisi first aid vonga le lo que respondi me fa o le alma fo nga bole fa ye nga me ai ave foi fa le oro no ni fesili beto o se fesili ka ule fo ko mo ko fo e ka fesili wa o mo o fo mai umalava e 24 la ko service pe mo e fale pe anga ko la wa ale fo mo ko fo o mali umara ngi usila ele ya se mali fale ave fale mai certify e la kur fo mai fale mele la nga mari volka certify el fale le la ka pick up la sa o ile mele o fisili ke la nga prime nga ringa ave mala il fale olo ala e fanga va kur fo mai e la ko ai mo pronounce yo le fale sela o le mali ya mo se la pa e ngi si me vo nga sa ku pu e se mai me ka ke ka ngoi yo esa oila o kele lima la ka ngo yai e tele nano fa yetu ya la tatu woni la tu balanga le la le already okay si tatu tu mor kiripi ele le to fa fonga le kiripi le on to foi mai la yela na maliu ia le sunga pali i whakupui lai sila pia umai la talatanga i o tatonu pole alana na la yona ave i whaleono ile mo ngase o la mena la yona ave i o ele i maliu po la ave la mena la ina ave i whaleono ina ia wha mautino maliu mo i pe o po le mea o le atonu alma fo angana le ave i whaleono pe a le na isa no na longo mai oe wa maliu mai utai tani malala ai o leo lo fa mawina fo ilo sa no ngal tato felo i ngatali wana ile sa ngale mu le na fesili lo fionga pe o sa ngale mu ia potu tu ai tau fia mai tau tino mai i oe e sa ngale mu ali i mata mai tai ale o tu ku fa le to mu le male si mama lo fesili o yaini me pu e ata e fai ngo fia i ona i lo ma fai to fa ai uma i to nga fa le tonu fa pe tupu mai ta me puata i fa fo po tonu pule alava o equip baile fa le puipu ia fa tai bo se fie na longo mai e tute sa tute ia ta ia fa pe mai wa ave si e fa mai wa e fai kanga ti te o kususu na se mai ante ai mo se fia o le mali o ma ko le fa ko ama ko nganga ya ina o confirm mai el expert o le doctor so the kemia UK ngala ko aku bo ai me okupo ele mo si me ba fo fa o la finga luenga o fan ma ya o le fale mai le o i pui so skoi nga mai ya ele kasi se kai mi wa o se mai se si pui fale o lo fale mai la ka mai fale o e no fale o lo le ambulance transfer ko ku pe ava pe se makina ai o le ngai o ingare sa fai e ki ma liu ya no ku lo ai fale ko wa mo mir so so ave fan i o fale o fale o le sa o lo le cara de o confirm o malipsia ele fai nga confirm me lo vinga nueva ele fai confirm mako o mer mako ia nga nueva e nga fo mai o ia ide ko mai fa ko nga ki
ia fayaka ko ka ia olang masang ia ole o maliu dia fainga ia ngale leo al mafuanga ngai ave o impo o faleo o le fale mai mua nga ia fa pui le po le o me ka usanga le mo sia nga ba kuare ku kasiara mo ona ia isi ke ni ta ofia le au kafa e ke ma fa pui ele se ke ma sa ko mo po ele foi se fai no se que papel eu uma como vai pui ko ki ku va pia e que kilo ia lua sufai ku va ele se pa ko que va pegar foi pa ko que ia que oi sa vale do morpo asia fa pia lu va pia ele ai mas se pa ko fa no era mea kasi li kura dua kura pe fa ele se pa ko va pegar mea la causa malemu ai sole ta fa butu ko mai ka la ai sole ele ai la i kerma la ele foi na quase kerma viu se be como ole e fa ona pe ka ko ai skeni ka ofia la o ai keni ran que lusu fai kula ya ama foi ka ko ma piko yo ke no la ma wa si ka kala nga so so ni al me ku inga o aku que kaya o aku ba ayu mo bisa soalnya ave forma ele au foi ngalo ngal kebinga minha masang ele ia misi bese ya se ya or fale ma ya kas narang ave yo aka ul fale ma ia o mo ma we yo ka ka mo e nurse mal fo ma isa que fale olo ia fa solo mai ngasi a pro yo ia ma mai no ko na vela si o ma liu peri ma tan fe mai fale olo mali ai na ave mai temina mai ko ma liu peri ma ia e foi cá pela cavaia mai e wai a foi de inquest plano ia lá uma não ia aqui que foi na pro ele e eu fui a por que ele queria saber lembra eu a por que o ele meu grupo o amor minha de option o amor forma na foi lá o amor forma e para fora a isso aqui a como ele amor foi isso que eu falei lá Aftai to tulilo atu le facility. Iu tale fa pui ia e ni to leo pontanga to fainga ruenga e fatino le so so ni mo e ono mawai le tala sao. Mai le tai au le na mawai ia le tamai tai ta fia au le abatua i o fa le ono. Ai o mo banga ko kikia so mo ni first aid leo ka. Mo le apply ngol CPR eu pena. Sa apa laila tai au leo. Que loai. E mo fai na calia ka ko se persuasão. Ai ele va pe muso causa suena. Al que vi que eu le fa ko wa so suena. E ka uma ku persuasão se ia. Ali se le o ka o se kala maya de e winga ele meu cu. Com que o pessoal yang saya mau masuk kalangan susu penga apa lain que sakit que tão malam sepulang fakta eu fio al meio que tem minoi o ainda o mau trabalho de manios o fam trabalhar na oportunidade é mau tu ser coach o mani alena vai samar mai de tak tu o fam na ave pero ele foi a fam e o mani eu le ala nafsi pena o mai o itan malala lai mo so no ai to a mali o le mena mali o ai mai I fa o e fa ma dia ai mali ya ai le sifanga kile tali me ta punya ya pe ona ta o le fino konsina o famtala ngai tu na mai o fa pipu ya famtala ngai le pe ona fa ma nia ya Paul tu lang ai famonian maliu temine milisi atu le tu oleh famonian al fuma ya fam talanga umau ben tu la fa ya ele in fayon famonian temine yo no le pu ele fa tinole ona inquest ya on tu famonian la ya le fam talanga ya oleh famonian ayo maliu ya ta famonian mai fa le temine ya ke fuma pe yo tu lang masani susu ngalo
ia na la fa mau dia mai ai fale ia o maliu ia sia na o tau no tio pas ia ke forma ia a fam talanga ia tu na tu le ia tu a me se o le fam talanga mo mai fa pipu fam talanga ia fam no ia ma musu fo ia tu na tu le ia ina ia fo ia tu langa le tu lai mai ai i go to no le fam sinonga o maliu wa fa lot Yo fio mo kaman mo de ne ta bisile de ya fia me ganta ya ai fa ta yo mo na na no na e fa na ia fa sal la o ti mo pe ta fa na ke pi cha le le ta sai mo tu ma to ta sai ya yo me ke se update ia le uru fa ngaku ia au mai se fa ko fala inga mana tu o manatu langa o le ala la tato walu umai le saunoanga le fionga sui komisina o le ai develop le suenga ia but read between the lines lenga ma vai lenga o saunoanga ma me ia lu mo dali fisili le media samo ia ko e fola ko le avonga se bai so fita tu le pa ia aftai malo tau te o lo me va pe e lo tato ni lo lo ia ai o tato ba ai fafo ia tele nei memo mo to sort of barricade tape o tonu i e fai ai ia sailinga pe fia ni tula fa atu a fa pe leo na mo mo o e lem fai a ona le wala au leo le ambulance ia po 911 e what way o tangata ia wa o ina fa pito pe a fai o ia si team fa pe tono tatu no o tan foi lá e ma fai na o tu wala tu ilo e fai na wa o ina fa fo mai foi tangata ni tono le ambulance o la tu foi nai loai ua maliu tangata male pe o ina le mele o tu mata ila le la tau fa no atu le tala ale komsino lango pe o tau le langon o tau le feso o ta ile lei ia tali mafesili o le sitemi foto a pronounced mai fia ile fa mai le ale me ole esse o lo esse man crime scene tasile na tulanga onga ole ave esse mai o tangata I totono le li olea le crime scene le ai li lopo la tulanga o yai po maliu po le mea atu na mose ola a ole fengai ole fesi ita inga I en fai no tiai io e pe ole na so uranga na vai I tulanga le ma falo le tau ora o pila firi no ruale nga ba la bese le mele o ku yo lo ru mali la pila la firi mo si sure wa o me mo pengo mai ka wa ko fo isa nga ku lepa mo ka ule mfaile e sui como singa nga kali e pesili a lo que lo o sui como singa fa pui e le ma fai nga lo que se mka si va nga wo longo nga ia ma yo nga ia melo kup ala firi la fa pengo sisi le wa ele ka nga lo que sisi menga ele ka lo que e ka nga lo que e falma yo na pa me la ko la ko kilo vai po manga a fa o manga ba vili le ambulance e ave a fa le manga ba ka ki e pe nga si o mai ia le ma fa ia la ko a o lo que afua wa fa pela o ki a la ave falma e wa ki mo ela merga e ki aula ia ole evidence ka ua la le wa fa ipa fa penga sisi wala ko kala nga singo le wole o fa nga ai mo ko foi or case le fa kilo mo kilo lang le ki mo lang yung ko lang o si or kengele ile ai la lang yang kuskala ma ki fanga me nga so ele kaulang ka ko ka alo fo le pe treating o se sika ka maliu e ka mo treat o le la focus akula langi ngalo le fangi ale mai ka kula ngalo mo afe ko ai mai le sui kom singa a sui kom singa nga ke inga le mele wa yo kom singa fa pui no go o le loke fu o le fanga o kingo yes ala we no maliu o kala o manga saura makanga she was found dead in the south ele fa peanga mau aku o lai manga ele nga fa tsi fuanga ya ke aula dead liver series si uma fai fuanga ale apiles
mo certify el forma o maliu paka abele farma ele se lua langa o le la o to e fofonga ina le fa tatano ya ele te pe fo ya me o le tau le pua ma la fo po ai langa o le tatou by all mean o le case le ale fa karikali ese mai le hit and run kusa o sia fikeo ma Sam le fa pui these are the two most high profile cases e ko kongo sa mo ala fa kali uma iai leanga o lea ya afia i male ngoa o le sa avea ma pale mia mua sa mo o i lenga ke akwa ngei sorry not mua len futatia o lea linka i mai isi mori mawe au mai o le linka i fo i mai isi leo i ko kongo ile get rid of evidence le su e sa mala ma fasi o ke yer kenge le ia le professor le ke le o me le su e laptop le su e iPad le vakule ngoa yo ngai mo mea sugar mai le su le nei fina fa ngaina o le ala nga le nga ko kapisa pai file of alongo tu ile sa nga le komsina fa pui ia por komsina fa leo o acting le taimi nei o si vaenga mua ia pena te vai tu anga kako sa fa ia e fesidi o ke fesidi ia o le sau no fa pea ia ele ia se si me ma fainga fai ele au kiuki ngo sala refer au kiuki leo o le sa ili lo se feso soangi longo winga o le avelo le fale mai o fesidi is this the protocols o le protocol lea ale fale pui o le avio i mea kau kako aru yer pule leola kako aru le pule leola o le protocol lea o le process leo mea whapea well o te le ka ilo langi ke o ese se protocol sa moa e mawhai inga e laku ai se whatu la utala le whiri lea la uvatua whatita inga la tato pipi ila le whiri lea o tato uvatua ni whatita inga o le pule leola pai sisi o ingi usila le atau ka ilo Amerika ma Australia alela u review linga kungar vaenga lea e mori ma uma ya so se leo fa fonga me teminde ya la ukang e vakurisi vaenga le fengo fienga elo a e kango eli poki se su ese pule leola ingi usila ingei e ke ka ta linga le ka kongu mela 911 ya fasili mai lo what's your emergency e peke mo mia le leo peke mo mia fuimu peke mo mia le ambulance o ko lea ia fa sa wo lola ia le me family violence we le serious e ngu mela 800 km ia a e ka ua ku lo le keri pokia le pule leola o nga fasili mai lo le operator o le le pai what means le pule leola le keri pokia la ngai kele mea ingu vai la au o le fangalu kangaka ku lo le ngana le fa fa ngofie o uma o pule leola ma ia le faonga ile fanga o kangaka ingu le vaila au maisi mea uma faonga maka kafi o uma nga mau mea o le ambulance mo e kasi ar pule leola ile mo maisi ambulance ai mo mai ai le fuimu e ke ro sirfia o le sisi o le ua le uka ua ko ya o ko loil menga o inga e ke si la fiani nga pau ale lango training nga fa lenga mako training foi mako camera corrections le awareness mon e ma fua nga sau mua le ambulance lenga they are the only people train ile kipinga ilalo ole rope ole alava le mele fa nga ele fire ele ambulance ele fire ele oleo leo ka u review lo ko nga mem e ke ro ai a mo mai la se ambulance se fali o se foi mu leanga o le la ko nga luenga nga e treat la ko ale o se la au kele o se ase mea leanga o la ko e fia ngai ma mengi o mangoa o maya o me uma fa penga that's their profession o le winga la le ino o faiatu se e mala le ya le maka upula o le la o te fisiringia o le ala le processa sa mo i me fa pia e experts le au vaenga ya o aila a faila o se sisi le ua o aila le ngaru ka kala ila lor kenge le finge le e qualify o e loa pai de loa
pe pai medical or whatsoever e ke kango ai e ka kala I lalo le mangoa lea ave ese le mafofongo fo ilero ka kou fo mai langa e ke fia help le ai e le faya inga le meo le fia help ai e iai o oe o le law enforcer e iai e ka iala e ka inga I lau ngā ruenga ia deula o le mea mua e ka kaunga fai o kou ia kiuki call the ambulance call le ale mo mela o kou le fa o ngai sa mua mo le sosoangi mua call o langa e so se mea fa pe ngai kupu it's a crime scene everything in that cell wa mo o mia mo fingerprints ia lela la fa kurkal afa fengira pa fa pe le ipule le ola pa sisi anga kikinga sisi kulo perfiri le fa fengira la pe afa pe kulo nga mo kikinga sisi le ole ma ko fa so fa la we tele please afa fengira pa kikinga sisi o ki fa ko a ka ai lole fato afatangata ai le se mai peina o melenga sa ngi kuila epa io na fa foringa lola ia le o nga ko mai lole fa ko ako ko kanga ka mo e ko ko ka kala inga ia wangi awa te longa a savali ku ele fo mai e ala ku lole expert kilo le melia ia ma wa lo masesi o bo ke le lan ka pura ka ko ia pera ko kele o ka u le melia asia e moni le melia langa te taua o na watu tangata o lana matawhaioi leo to enforce the law le la ua pai atu e tilo a whapela o le la tau tilo le sisi le ua e le se la tau matawhaioi le tu ilano tangata yes o le la tau matawhaioi la wala au lola tangata o le la tau matawhaioi tu ilano tangata e le mwhaifananta mtatu tonu whaimeina sisi le ua a te o e mo era uta tie lalo tanta na Sicilia o ai tu o lalo o tu não fale tonu na tanta tu va ai me ele fa pe tatu fa tu fa unga lea yes o le tatu fa tu kuma na tu fa longo le tu no asiatama ele ma faina fa pe e se e vanga e se tu la fono le tau te ola ia tu tele nei e se la mela pa no e tatu amio io ele se tu langa le lei e au ngā le tato pisa atu ma tato ta pisa atu e fai i ele fai unga a le tato atu no ma falalo o ke mankua le maliu le fora penga minga na ka ua i siri poki po se fa pe nga bili como singo leo o mele fi pelo ma fo a fa pe o fa nga lo ngai ele se mea le lei po se mea masangi le vilo le ambulance ko e longo como singo fa pui isanga fa kuanga masanga ia wa anga bili la como singo fa pui e bet fa kuanga la le ka karongi esa malanga to be honest the first 2 or 3 phone call e ka kaunga vili mai e kiuke e la vea imar como singa mani no doubt ko sa ale e mo como singa so o ia farmai pe mo farmai cha se ia ai vidi de como singa malanga o awareness so mengi a le ataua ma tu le pa se o mga brief o mai so se correction officer le ke fa ya kwai e te loa nga kopo mar suicide ile room e refer o mai ile handbook ile handbook ke fa solo mai ia la respond media ko se ke a fa o la ile e mo miele refresher fo ile lo ma fo ai a kopo mai lo fa pe wa la tu e deal ma suicide tu lo pule le ola e ke refer ai fa so fa yunga e mai le ile handbook e mai ile fa solo ngore o la respond fai ele ma fai nga e so nga fai ai se fai nga furuka i me fa be pe ila to inga melia o le tati tau fa longo atu ia fa fitai ele tu o ila lo to na nga a fa yor kiri ave o i fa le ono a ia tia o le mesa o le nasa tau na fai o le fisili numero tasi o le mesa o le nasa tau ia fa bene la avatu wa langa o ke le o lima le la mai si mai fu vai le fa pe ko ke aku a mai ni yang e o kulangi ngai so enga foi de io la papa mai mari mo iskanga ka wa bo telele va enga o fesiringi asia tau le tau io le mele le crime scene menga linga tau no uro la tu io le memo moa barricade
sa se singi enta Absolutely. sa se sine enta ko ko le mele menga linga ko so perike tape ina ia taunu watu tangata ole la tum ta faioi valvali atu le mea valval a to nela ole ta ti mai ie malea a le plain na sisi ai watu ta ti la tangata la ta tu tale faia mea Yeah. O le mātou whaasoa Samoa. Le mātou te langona whaatasi. Tātou e le fo e le tau le pōwalanga tūlou. Soon will revealed. Ai o mātou whiri. Le anga o le tau te whaataritali pe o iaini si na whisootanga mawhiroa I masia. A few hours or even a day before. Pēn o tau whaiatu le information sa au maua mai. The last time nga va ayer kanga ka lea o le taimi lana whaatara noa ai na wha interview ai ia pari isi a whikea o le leo in relations i le keisa a fia me ma le tamaitai fo I le tusi tu lo le ta ua lise longo winga laia kangia mai o le latest activity nga sia le wa ngei au whakari longa ia keisa o le murder o lea ua toi avatu toi whaatalitala noa pe sao o lenga konge ki mafia me I le kaiminga umainga ia whaia le whasiokinga o le fomai o professor o kusala o leala ua a makaloa ngā yoi ngore whai ngore case le ai kupuro mo le melea a sirisila nei la le o te o whaiatu a mea o tau whai e link pai mala whai just theory o leo te whaiatu o leo wa umaka ua wa mea inga o longa case o le murder ele aya ma se pule o sia songa ola o le last information lenga ko maua u fiu su ele sa mala manga ma me uma longo winga in other words ele se mela pule fo sia longa ola le anga ale maua evidence o me ia longo winga possibility e sa foi le unga ola ke se ka fo lolo but o lea o le information muli le no maua na nafi o le time muli na va ai la muli mau fa toina le ia sia o lai ua whaakalangoa about 2 weeks ago or so. O lai whaakalangoa interview e leo according ile case a fia me. Ele I leva ai pule loi leola. O le whesili la le ia taua ma tuila epa. What's so funny? Funny? Serious? Or I don't know. Yeah. Ole mea makuyala lea wa pole ai sia I. E ai se isi anganga mamafa kuikua. E se mailonga lava kau aveinga wa alanga. Believe you me se fatula ui theory. Imagine aile isau aile iloko kele kenge leo o lise I'm sorry we mention no ngo la ola usilfia. Anga fa pe ngi ele ke le fakur ke ngi le maloko kele e sau lunga markusi dia maka o mali melia fa maka ola pe sier ke mingi maybe yeah I suppose yeah langa manga ko fo yo ole ai loko kele ke ngi fa mai ole I ku fa so nga ya now o ka ngi le ngole I ku fo le ngi me o ko Theory. Theater. Ora fa fa la theory. Fa o ka mangingo mai se ngo se iku. Fu ai le tu por nei mea. Ese la theory. Se me so. Ola theory. Ole ni mo le ngai fi ma sa mala len ko por fa bla. O nga ka o ye. Ola ko ngo makanga nga leo. Le ka ka au le mele. Someone in there. La kan foi popungi me ia. Oi la leo nga. Oi leo le wa nga mele. O pipingo fi me. So la ile leo la ko o. Le la ka masal mi lo la mali o finger o skinny se o sia. O nga la ile leo o le nga anga ngai fi mar sa mala. E mala nga lu nga la fai o. E o masal mi ai la mali o sia. What do you think, Manaya?
pe ala se practical o mele se fi e fai ani ka ko pokora me ka ko mau ngi ari maka ole le tatu tiro yai tu sa le no forte ni le faru longo ia sia sa mega musu sia fa sa loia in the first place Mas di mga ofisang loia, nem fatu ili mga or king ofisang loia. Apia lo mamea ye tustusinga ye na lena o mai ne ya ubua. Pi foringa mai lai la wavai. Ele la se mela popole fosia. Ne ai mase me o le apole fo o leo vai tusia o ata tamai. Wata ta mai mea ina o lela ua ese mai ia mai isi tangata ia ua lato mori mawina tustusinga matuinga me whapea but all of a sudden out of the blue ai tu pono mea lea a whaila o lea ua mena te lea whapea foi o te tua ia le mentor o tene lea pe tua ia sona mafofanga foi whawhia na watu tene le whaila na case ele o pe whatoru e pe whamona watu e whaila na ele o iai ni la ngona foi le tene whapea e whapopoleina ia i le tura ne ana whai atu e whame o ia na whasiotia o ia na whasiotia a le ala apia le sivaenga le o le mele o tau mate mana tua o le tau mate o tatu tanuanga o mate matenga ele fa pe o tatu fa maunia ni mea a o tatu avanoa tatu te sosoania ile tunu ia mane tulanga o tu le me o la tama theory malulu watu o lo tatu nunga ile la uleva ai o tele awai le melo sisi o tele awai manaya tele lo ya falalo a le aso langona le wai so no mai le awai ya le ofisiri o le aso langona ya mena ta wai asiata le ta o le mele le barricade fa sa se na ta tutonu lango fingerprints o le mesili o ta a o ne e sele ta atio le iele ua ta atio le maya e le mau mo meu fingerprints around the neck ia o fea le mea fati no ai ele fento langa lela wa mai nei found dead di tono le cell fa fena e watu o tau mai po watu tatina o le mea na le ponsai sa mo wala nga lau aku loke yes ma ave fua yes lo vinga na lo tala e o te le taliaina le mea na oti ina o no fom sisi aisia na ngai le o tau mai o le si fesili lo ma fau o pe ana o fa tu fo yo sia ele o se tu lo ele o se tangata fo ile le tau fia fa tau va o le tau fia te tau ona ave uma ia ile fa mua ma le va inga ile fa pela fa tu na inisi o le va inga leo le la tau fia le pe o vai ngor pringesese na le wingor tala ele fa pe e spoil pui mai lai de mele langa o lo o ngofo ma le evidence ele international interest o le ka pu i mai America o le fo inga mau se va ngor sa nganga ale komisinga ngale la ale acting commissioner ina officer ngia ni so tu sala po ai kanga kai nga visitor o lai sa wai ma le swafa o le officer o ko America o isi na tangata lai fai makulang o kanga o Amerika so ia kia ula by all means o te fasilingia lava I would love to find out more and investigate more ile treatment i ko kongo far pui tu lo lava fa fonga mai al makanga ruenga langa ilo kala lo tau fi e te tau ona high profile leva ingole male high risk that's the word look e ka kaunga ave ile risk fa mo ma ia jau fo il to inga o pokungi pe a fai design fa pe mai ele lo so fai tu la na ngo mo ku kala ale acting commissioner le fionga fa sanga ele ese la do system fonga le lo fai ku la e kiro lo no winga la ele o yaila se visible to inga camera fa pela to me la ile fausanga o farpui o lo ke kara ngo kwa wi o mengo mo ko e te daula ona fa fe nga i tonu ala potu nei high risk prison
prisoners ma cells ma le officer monitor ia farpui inga ia visualize la le va ia ko kanga kaia langa te tau it makes sense. I would love to find out more le melia pe a fai mo singa vangoa e mo singa singa pu e ko kongole ole o tutonu le potu ma vaenga fa pena e ka kawala o ngala kala kare pokule lo kaisia ile mele ya le kiuki le leo I tutonu within ile housing wifi nganga ole housing le ngole ole yungi ke akwa le housing le ma vaenga ye lo kaia o vaenga lana tate fia mana o fia loa po le ase vaenga sa yai ma ai fainga ta lava ona tatou talia ina la le famani no le fama mangale au mangi ona o atu leo ma ave fu ai oi faleolo so le ka kaunga pronounce dead o le me le fucking oi lau dead for ma yele fa fingi o inga ka kaunga pronounce ai o e ke oki ile mea le ke ka okulo le ke ka oko hai ma e oki ai pe ke whakarikari oki ai o ia ka kaunga iai le nei ala tangata te le tino te le interest la langi sa moa ma Amerika ai kau ave fu o faleolo ai le amai se fo ma sau la se fo ma e sau fai le vaenga le ya o nei vaenga na o la uwa vai ma la utel tonu ma la lango pelo ma fau ile pule leola o set apele o ave se o ma fau mana mea io e ubomoni ele ave se o ma fau ma tu o set up ai o le fatinoina a fai foi lai o ma fau na sisi tu lo sa moa marangana o ma tu fau nga ina le nitai o ke kilo ma ngo se vai danga o kela longa ai ronga o au ia ile malama male ma fau serious so Samoa I vaenga ia ole au mai ia le vaenga sa o vai le fripui me iden il tangata na faia o te tango te fata o toila o firi le vaenga le ai o tuatu o lo ia iso o ma salo tele le ho le te fat o tuatu ele ngata ilo o tatonu ai o tuatu o ke le io le masalo nge me ma masalo mi angale ato wama no winga la le sisi ngo se vai oi possible la no se vai sisi fangale ya fue ya kikinga ola ka pe ma nei ai ci le foi asiata e ma fainga lo la kwa kikinga ka mango se vai yes e fainga la kwa koso ore mango se vai ke fiu mo o le mango yo se vai jax ma menga e ke makua ai ala no ese mal sisi aka ko o kenge mamafa ile fisiringia e mamafa te to sisi la toileta e fa ver kenge le nga e lunga pe fa mai for the sink ole e nga de sink ele me foi pe fa pa u fa sa fai ya sa ke lo leila ka ko le manga ya le finale a le manga ya le finale a le tawa sisi manoa malango le wo ka ko ri sisi ya sisi ya afunga ya ai kikinga ola se mata tu vai yo se o fury me o que yo ma mau pa ngai se sinki o demonstrate ko le o ke ngere ko karma ko ya sa fa ya se o ya e uso na tem ma ai la ka ko kilo la o le sink e pe ya le mau lungo lo ke si ya e ba na mau lo ke si ya ele kai o ke ngere il spau fa you think so ele lo ya le langa la efika fer ko inga langa o longa kingo e malos langa kilo longa o kilo longa kingo ko le pa o fidi are o kama polo ka we fidi ale fatu e finga lo ile te ware la toma fa fusi wa te tamo fora
e moku fusi wale wal ka kamasi ai já uma mãe do lá demonstrating ela kala ke go na mo vai vai só a colega si le paso lo más si de la vaca que tu fa kai que si la fiasi ka fe se mamma so kan ko so al mango Soli auge fai ko maka ukia mata utia le tu inga ya ole wingo la tala wa tatu tala no nei ya fai ma fasinga o soro ko maka fe isi o maka fe mai isi ni mai soro ka fiola now e tatia lo la le mafuanga la galela tatu rest lungon mafuanga le a tatu wor malolonga a foi mer malolonga o fisidi o ai nga visitia o ingisi o inga visitia ya sia ai fama kanga ko nga ko mbosoka inga sia mfiemi o le loloto na fa so al tatu proclame o ngalo e vatu mai mameo mataua e tatau ona treat ai matau pu fa penei ya o le la o tatu wa tiro o matou theories here according elengata o le vavala mai o whaatatanoga male komisina langolango ai o report lena au mai isi fale news le iri self-inflicted le whapea me whapena out of city ka o koia la kunou le vaenga le pule leola se to titi whailo mai po le ale umi ai o ai nisi sa sia o ai ni visit sa mafai ona sia ai le yo o le temile o tu poile nei mea wala nga pe ngo ko fa yakule e taua ma tu le epa it is so funny that koe o se anga lauli unga o longa case single case le ko ia le murder o Capet le ai ma se mea nga se ma lo sia loko sia. And then all of a sudden, o le wako I fasili wo fa nga soro le case longa lua. Onga o le morianga le wa ave fia me fa kau ia lise. Le alo mresu ya la auli, ana mali toa. Ai o le center of attention for yo se kala ke nge lea. Mana tua mai. O le nga fa mangingo mai e vavau. Nga waku sia o I vavau. O vavau foi. Le nga fa kongo e fia me lise. E alo e piki mai ai me ya longo winga ke le so kanga o sia malise o fesili la le la o le level le u fakalango ai lo le kongeki o fia me ko kongi ai kupu ai lo marmela te menga so ro finga ngalo ini vaenga po ai po le ase me o pulesai ai ngasi fia mesia o fesili ele va na si fia mesia ai fa mate me fai fo na mau se tatu fa maunianga pe se tatu sa idilinga tu sa moa o la vea mai le ngo fia me le lisio ila to te tau no e asisia ai se a fo e ka we nga lu asi la so rola ngona tatu fa so ai ya faftai asiata e psychological la baba ai malau le leo te lenga o le fes o so tanga ia e paua tangata tatu te lope ai baba ai I le natura mea o lo o ainga tangata ia te oe o lo te orua o lau whanau o se wo ma se paanga le lei o le keisi la lea na loka na alu I le tangata le tarata iai o ai na alu iai na alu lo tofanga no to fanga ia te ai ngata ina lo tala a faila le o siringia e tataula nalu ia le fo I lesa fo impar mi asi aisia best friend ele tau fai ini matematanga a fa pe fo ina feso ta imalise e fo le possibility ero fo le sei asi
but o le tau te wa ai i le tūlanga o le natural mea ma le our human nature ene mwhai ana nufo oe o le tangata o le ainga o le teine lea ai le mwhai tatu roa o lona inga o i umi o le whatuipui o lona winga aunties, uncles ia pe aiesan whanau o lan whanau my best friends including for me I said best friends ele mwhai lan tatu e se mara upu le a penasi po le afere te minasi ai a o le memanino e tau na alu a whaila le alu fia me o lona winga le na whaia le teine lea le a lele o yese na unga o lea fo i tua inga tangata se alu se asila na wo mamai o lo ula te tonunga e mawhai o nā alu pena whatu e psychological lava lau tilo i mea so o tanga o mea uma pena e a fuai o nā alu ia fiame e ero te tonunga e mwhai nā alu fiame yasi aisia i lalo whamaru lea o lana wo pele lise Lisa can do the same thing. Wow. La vatula o I just got a very good breaking news from right now. La le naminga la usos ono just right now ono tulanga le puipuingo one thing o lutev ai tunga ia le au mainga ele o le fa matalanga le au mai ele sos it was a suicidal by hanging o le sos lea o se tasi o na ainga whanau se tasi o leo le sai totono le sai i first responder crime scene o le foi lai au mai le tala sisi le ua o lo te fai tau atu ai ono o tūlanga o puipuinga langa le tau te whaafonga tue le o mawhaina sau noa komsina i le mafuanga ia ai o le tala le au mai o le au mai e se ele ainga o se o lo whainga ruenga leo ia na tau nuu le kiuke le nga kiuke le po o lea mai iai le vaenga lea o la tau na iai ina ua whai le whatonunga a li leo tuai e tu i lalo le tino lai tau ia lava singa ka mai ori e vatu mo le nei taimi ia vai lai le se ka kofiri le vatu fai tau tuai o le winga lai ona o fai atu o te manu e fai ngoa o le specific or kala le fai mai pato le te tau mo fai le anga o ke alofa langa a o straightforward atu ile mata watu le tangata le ngai ko kongu leo e fai ngo fianga identify ka ngaka ya makuri ile leo langa o le te va vai atu o le ta o fiva ya informations but to be honest o le kaunga mai ia mar whailoa mai o le pule leola ma le cause of death ele se mea kaunga ngā kia kas a whai o le ngāre mea ua iai a wāre mea ia ka iroe le lawa ua whailoa tue mātou le anga o le ua tau mai e le tau a inga o lo ngā alo lai whainga ruenga ko kongu lea ngai whai eri whakongunga o leo ia ngā whai whakongunga i se kasi o leo kangoro e ku ilalo ngai kau alve siri la set o se ngadunga de leo tula I feel like tau te fasiri well if you want me to answer that accordingly lo ya out for the pui nei no the answer is no absolutely low me kongwana yeah you're right le tau te tara noa i ta tova ai i fafo atu msamo esa no ele ai ma se o le foi ko ngeki mai se tasio tu la fono le meli mai tu ya te
Asiata sa o le lei le tau le demonstrating ai o tau le protocols fa mai lo le tala. However, na paua le vaenga e mawhainga involve iso o sesi lava o ila tau na response tangata lai pule o lai fiki kuau o lai tafiti mai o lai tau vai ato lai tau ola ele ioki le lei o le tūlanga lo le na e la tua iloa apalai le first aid e uru la ro vai foi lele ai apo lunga foi lele ia ona na pau na ai o lo watu le tele lo le taimi le umi tulo o tau mai me ngana a o lai upe mai tulo o le mea nga e ke follow through loa ile ne lo i protocol so me tu la fono le processo le mea o le chef silifa mo mo o ai la le na fire fatonunga ile isi le e tu dan one of the senior officer o le kala le fai mai o le fatonunga na fai e isi singia o le sisila la so le lawa e le sisela ka kofiri io e ke lo me la wa makanga so me lo ma hofa ia le ngai fia ma sa mala le lo po le nga fa yer me le pongi le fo le ke lo me le a ko mangi le kuai e lo ke pui fia me le a ko ma se a se singa fia me nga fa le pe nga fa fo ia sia ele vai aso le ma fo me ia okay wale la mo ila le sisi le wa van ko fa fonga la ko ale ka ki ka ba me fo le ngo se vai mari af ngo se vai af pe fo la le firi lo ngo la firi le wa ya fu la ko fe ngo fi wa ka sia ale ka lo ma fa le e ngo se vai e fa ka le nga aving se vai ngi ngo ko se me fa pengi wa la le ka nga aving se vai fa ngi ngo yes a fai fo ila ele o se vai fa ngi ngo oi nga bea ngo i ngo se vai ya sia wa e fa ngo fi ka ro se singa ma ngo ko wala nga se vai fa ngo fi ngai lo so o fi ngo lo a fai le se vai o sia le sa ngo le bu se le ka nga la winga i sia oi nga mo ngoi ko oi nga se sia ma ngo ngoi o se vai ko absolutely mana tua le taua e mongi mfa maongi la usa nganga langa again o le tau te tala no atu o le te tala no atu o sa o le far pui pui ingu sila ia o le te tala no fo ilo te ma fo fau ai e mai fa sa le se so o se vai langa o menga lenga ko pui i far pui pui nei tu lai sa mo ya mo la vala ka fa longo ko sa nganga le sui kom singa le fa pe mai le o yesi tatu system le a metulang o te le lo fo i tu langa wai le fa ngo kan ya ku on behalf o rules sa mo ia i tu langa ia pe fa ka nga pe a le panka ya mo se vai ya mam se vai sports shoes for that I don't know ai a fa o le o fisilia te le lo te ma fo pe e le mama fa le vai ngam sa ka ngo vai si e kongo mana tua sa te tau na matua extra protection makua keep an eye on her every move langa o mea ia ngofo masia e ongo kofu ai fia me far pui pui e ongo kofu ai pai mala fai far pui pui whoever o le foi e pending pe uma foi so pe ko ya ruai li ser far pui pui ko lo fa fonga mai ko finge ma mele mai tau te le o le tau te tala noa tu sa o le tala ia o le la ngofo foi asia ma se ki ke le o le vaenga le o ila le la ke le lo nga fefe le mele wa fesili a fai ngei e mongi aka ko aru fa punga ele e se ko ngeki afia me ia mea oro kari ko ngo foi la ele foi se pressure ke le lungo sia malanga fai unga e pule le ola leanga o leanga ka maula na tala ile amatanga o fa se inga nga ia ele ke volo fa popo ai malonga mental health e ke lea la le possibility ngoka vai e ongo kera we isia mai le melea ai le fa pipi ia nga ia yo fia me le kongo mo ka upu ai ilo tali to nunga le atawa ma fo ma le ma sunga tula epa o ke la longa wa kili ma mafare le avenga onga o le o lor so enga le patria ai mana tu mai tula epa ma le atawa
o le mingis ka o leo le wai ke mingi o le kangaka o langa angava o sa ili o le hami ukong na au le mali to ele ai la se fa se ka alo po se palafu e fai ai ile mele o no tau mo mai ele ai se palafu o le o ko yai fa walo o le nga ka ko fiu fa ya ku ma nga ya ku ele ke ai me ia o le tangata la le o sa o i le la o sa ele o fa pe o sa ia le fe o le sunga la o le mali to e corrupt le system le nga a fa ye ka ngo corrupt le system e ko pack fire ya nga ia alo mo mele wingo lo tal ata mo fa ila o le corrupt le system ele mo fa yo nga fa ya la nga e ko pack fire ya me ia na paula le mea na te faia o le make sure la sa ala o investigations ia make sure e fire komisinga le acting fa kongu ang kama ia aku ai mana tu mi fo o le o sa fa fai ko kongu kama so e mama faia le o ke le mele mo 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 mai o le o ava tu to tonu kama sa sa e mo ai kama se fa matala ele o le so e nga kama sa o ia wa ku kongu le o sa fa ia masia yo ngaluma le ua tu ia ilo ifesili ma tu ifesili fa maka ele ua maua sesi o le kau ke o nga fa soa lau keli fa mata ele ua tau maua sesi la ko ka ngu ure si valo anga le aki kopo maka ilinga ala pati e peia se isi ua tau maua Wala ngau me inga sa ngoa ile fionga la ki kopo le fa solo lava na tutupu o winga na lewa fa ya tuai au watu wa kama su ia pingia kama ia vai ka ko songo la we isa le la ku ngekemi la u ko fiso soangi wala ngai le ko sa ko mesinga e ko fa ile le fo su enga o menga longo lenga sa fa ile ma fa ka singa ile ko finga ko mesinga o le sa we involve wa fo e fia involve la ngai sa we corrupt mar faingo me ia ai fa fe kaila la o se e sa o ala fa masanga ia o me se ia ai au mai ma dedicated power e ave yanga kama ia le la wa fa ku ko su o winga na le uta tu fa sone fa matala ele ise me le waka mo mai iso su engale wa ma fu inga polisa lo but I can think like this interrogations wale left so time for years tatu tamasa idi mai yuta tele na mo mai information la left ta wolo na so file avatule na insight also suicide is a distraction from a clandestine event. Question is, who interviewed her? Interrogate her days prior. A clandestine event can be immediate or slow release. No medical experts or pathologists can determine the COD unless a medical expert can determine organs failure due to clandestine events and so on and so on. Ole mafuka uma mala o expert o menga ya ka ko diaspora le mafuka uma mer ke minge ka ku faswa ole fu bota wa uma mai to tonu ala to feedback e man wa ile ka ku faswa le ala ole fa mangingo ile ku ale to so the question is fa man ta o sia ta to wa mi o ta to la talata ina mo sesi ai kupuro mo mele ya tu lai pa se me se vinga lona ya langa leli ava tua se finanga lo ile fesili pe o ina siasi pe tanga na siasi se taimila vatu le avano ne ai o te turi loa pe asiata mala u ilo u langona o te leta dia ina le pule leola e moni lava o polease a mai au mai io ia e fa male vale va ai male terno atatu tala no foi le lese o se vai a o mile lese fitu e ono futu tasi futu a lua la lese no fa tasi o lua futu o tene la po tasi al futu e no ai lesi le futu le mano no le ua ia a faila na sisi ta nei ile se va ia eu to inga se foi pe ni le se na mai no fa so fa am faina mo se tu no a se oponi se ni le se lua e lua futu e tasile futu e so ile ua wala po atene na le si fa fela na ta tiro pe o tele
po le lava fai unga mai le ua tasina me te bava ai o le ala fatonunga leo la fa pe o le lo le protocol tangata fainga duenga le department o atu oti o ai te tantu ela o leo o ai te tauna vala au se vainga se tima fo mai latu o latu o tu avidalo i pe fo tau te tu ia tunu te no fai awa o tunu e malosi ia le tulafono male tangata tonu i lana mata fai yo i fatonu inai ai pe na lo langona o e tu mau pe lo langona o te lete tonu ina e commit suicide e ke loa o ke kau e la o ka konga fo ile firia akule epa o nga le la kapi kiro ngo se vai fai ngo fianga moku fai nga moku this is a distraction or distraction le mele kau sau fa pe o ngo se vai le mele awa a fai e lo ka konga or kanga sia ko kongo ko fa aso prior yeah or kanga la ko me si le fa nga sia lo ngwa o se skafu o ke ka ko fo le yaf too big too big wala ngale fa ben kau yes o ke lo ngala vala ya uia falling mai or kanga nga sia le kami muli o ya nga la ko me fa nga sia ngai o leo pos kakasiasi I hope o mele leo kau mana fa I hope ele yalu fia mea siasi I hope yes e mau lava ole atato wala ngalea ole tulanga foi le ele mafai ona toe fatamala iai le olo vai anu tanga ruenga leanga olona it's a true test now mai ele mama foi kaku atatalo foi ia la toro lo foi sa ili linga nei taimi to lo ele mfaina tato tu ovo ila luta mfa na wo si tato to no mesera fionga kom sina ngona malana auva it's a true test now fai ole saulunga ole mau drugs le wo yai ia le la o palasi membre si pomu akomika le ele ngai le ma fai ato fa fonga mai fo yo le ngulu ai ma vatu fa penei dunga le to tisila ma le mana ia fela no no i hafi na ngalo ma na to ma to fa soa io le mo ke va ku uma enko yes e ma fai nga wrestler ka ko case le suicide however e fa ma dia ngai lo ma sar le ngai ko ikiki ya le se realistic o le me io mai o le fisiliana i lo tama fau ka se kai minga fa kari e lau case nga o e a malau mera e ke le iai ngi sign fa pe nga e ka wa fa inga mua le si va nga e tu lo we le fa peute tau fa ya tu se ase tu la tele tatu avea o le tamaita ile i lona mental health ai te tau no tatu a wona e o tatu fa ngalo le nga o kanga kai poko o kanga ka kuskala or vesidi lo ma fa wala nga pena fa tu la tala le atawa ma tu la epa o te mana tua fa tau sanga talwai ai ma to fa longo tu Samoa mo lonchu mai Samoa le fiera ta o le ngalu mona mana dole ngonga ma ko kampangi by trade o le ngonga o kampangi le ngai le trade ai pisingisi ngai New Zealand fa sala longa o le ngalu mona limited po o le blue wave ai ma ko fa longo ko Samoa mo lonchu mai Samoa me ta o le ngalu mona fieta yuka I vai vasi o fasili tu no le pule ya nai o yo ngala la fieta ai man to su etunga o sia o papali sia ato e nai lunga ya ti ko nga mai mo kusku o le tangata so o fasili lo mafofo nga sa usa mental health sa we launch sanga fieta Samoa nga wa ko le at fieta fo nga wa yo kusi solo tala o le langa la ku finge ava ku Samoa langa pisingi siria e fai ai meo movie film foi ngai matulanga fa pena o ko kongo o fale le I vai vasele nga fasioki ia professor o langa movie fieta le po langa fieta le ka o ngalo moana
wana matou na ia ile tamai tulanga fapena na tusiere matou pule mvanga faari le fasea o ngole ala ku ko ile skala ila lo le ngo mako kampangi. Now besides and beyond that, mo ke leilo for whatsoever reason nga kangole finge fa ingo for nga mo na fieta lea si mai lunga la kalea. There you go. Le wo koso ele tape ka mire lenga fasioki ola fasioki kongu yo ya singa vayanga ola winga la le utita over to ila fa so pen over to le ni me pa ole va tu lunga te ya ena o me moni ole nga sa wi sa mo ai launch la nga pisingi sinia mai fa nganga la ngalo mo na fiera ai sa wifi ai la ko winga ngei mala ko wanga fa so ko ma fa ku molo ngei po ala va nei mau mea tutupo i mala to fe ese inga pe fa ye moni fa fa au ngali poani to inga fainga kupo i mafasioki ngaka ngaka ai emo enga wasa ko kongo mento or vezirila wanu le mento le akusi solanga kusi mafai ka mento o mai le langi ako that's why o kele fia ile avenga fu le le tu ainga manatu le ave fo ile le langi fa mai o le mento iones le kengela to know ole la mela ka ko ka avese nga me inga wongo fa ko mangu malemento iones inga wongo fa sio ki fa mo kulowa ia singa vayanga tawo le mena la fa le tatavola na tilo tatu tunu o te ina le mena asiata o lono winga o tatu tunu e tatu mento tangata mento lela la fa tau tatu li me tangata a mai e mental mafofo ale fai tau e tangata melana e te tau na e sen mele mafofongo samo ina o tupu mele ele ai o me lava i o me na fau lava ma de tuna ai o tatu te tatu ina mele fa pera ngol kinge mento ai lo ala mento fai ka wara ku mento le fai toi fo ai lo ala lo no wingo tatu no le tu no tatu tantamento na tonu wa ya pero le langona na avolo winga na le tu fai doi ya una ya tatu o pele o le fa le ufficiale le fa wa matol fa tu ya ya vai vase ai na sauloa fa nga loa le vale manola ma fa tu waila na business le o le ngalo mona feta so ia te ulanga mo leva foi ngoka muri mai ai le ka ngaka yang kuskusing ale la o sa lo ta o mai lo o mento le la ka ko alu ya ma ka ko ka ngo fi entertain to lo ele fa pe o ta to fa ya to le mana jo mai foi godfather ma tu le pa ilo taimi i far pui nei New Zealand ole excuse ale fa nga e tu lo hanga ilo ia marko kele o la to so le ele kapar kamalea i kulanga io fa la fa pe manga o chef mai lo client ole kele ale ole fury fa nga ole mento ole io kele ale inga ia ka mama mai se me fai ole me ale mento ai kuaku makako faya male loko marie mafai male loko fua loko ika i ofisili la akaika ngela fatita inga ilota to lua le nei taimi le ko ke sila uma maya o fai porkala me kausanga uma maso ai te la wa vatu se fatita inga te o tupu se to inga me fa pene ilota ile e ko ke kali yanga le sawo lo ya mai ya no e ko ke kali yanga o kali si me ka ko la fai mento le dava pena e wa ma fa pega ole fa peritania e paunga ko inga alo fanga e ma fa inga ka ma ya inga keila ia o sau ko wale lo ka wala ngor menga ko o sau le tu o fai por kalame le ya tawa ma tu le pa o fai youth program e mori mauri sunga le lo ya ya tatina e mori mau fo stasio o stasio to mai tai e ngalue a ile youth coordinate e so fai ya ele noa chanpun mauti o fiso soani le fainga o tamaiti nei ke sira fia e ka mi ki mai sa mora o le ta o le sofa o ka mi ki le lei o le mafaufa le lei nga sau mai sa moa o le ao meu tupu sika mai sasia o si mena tupu ia teia ma ave lo si mele il fam sikon o le mela tupu na faile tio foi lele malanga lo ia ingikia e pli e io e ment i longa mental health
e kera wei mai ai walanga pe se kulanga foi le wa fa pe wa mori fa malo si kinkiki ai na malili lava nga marier kinkiki under age le kamiki sa mo kamiki or kinkiki or finger palang alu lo ka maro palang mori kamiki le ia mo ko foi lai matar tu la fono ile yangi nga me ongi alo fa valea nga me e o ai kausanga failo ele lo ia le se me kau mama ilango le la ko ki poki samo ma plilo ele mele ka le la ko fa ko ona olona afianga ke lo le me okupu wa ave mas ka mai ki ava ko mafuala au mental health money wa ava ko fa ingoi just to foi lele to prove ke lo na nga uma engale la ngole fa ngorko wa mawar me foi le home detention ai ave le fale mento yes wa ave yai mangwa ale kariala ya ringa equipo ki ko foi samo ave no le fale ma ngol ka ngala ko le mento ba wo mento boya o le o te tala no at le anga yai tactics o le iwe uma so se lo ya le mai mo mai e yai mo meu awala e fa nga e fai inga ia kau mama ye se me o kupu nga uma elea wa ka ko manga ku ai fu le or ngaka but that's not what it was le lengo kala ngoa ku mele yo mele fu fai nei wo fai la wo ka o fai marka mai kiki wo ka o ngo fu la au e fosi mana tu fa ngo fu la au ngai le te fai tu langa sa u fai fa ngo fu la au fa pui e avaku ave ye mari puvai le ya ka ma kuila epa you have to drink it in front of my eyes and make sure e umalonga ingua vaku open your mouth lunga lolo fai vala or fai ngar fai ngo meya make sure wa swallow ingar fala yes yeah so le ke ro or ke le or ka ke ro e or ke fai isa mo ngai me fer pui matua tele le tu pese fe sa mo ai or ke fai ngar fer pui sa mo o le run fer pui langa ke mar malama ke le fai ngor meya le ma fonta to fa so me ia o ngol la ka usau fu runga u pule o le mento yeah ai ngaloi e fa sio kanga kare ona le me ka o crime of vale tele na lua mala me o matua crime of passion la na me se kare me ese crime for pena wala mo ko america tire pa ese crime for pena crime of passion e mana mai le ato ya ko ia fa pena o le tūlanga le na ia o se mātou vahenga te lele na o mātou kavaina i le tūlanga i le tatou o le atu e develop se uma o fa sino ja o nua le text le o le message mai tua a o si tangata le whainga runga leo le na ia i le teimi lea ai pe ono whaia tūlanga a over tua ona mate ia le na te ua afia i leo le ngā ruenga ia e whaifoi e se ua vai o le mata upu fai o le tatou fasoa o le mata upu le ngai ongo kongeki o mai mea o le whamarolo ai o se toolua o le porikata fia me i longa liki ku o le whamatalanga foi le na i le raid le ufa malolo mai ia yang ko sa wale mai nga ko ka mai e win ta faso ai ele u mistake min ta falo tele bratu ta pa vasi fina ngalo sunga tule e pa o ye nei ele o fingau ia ngai vangi e fa pe te e wa ka ngo fa pe fa sana te e le mata u yo le ia la wota dia fa malolo le tu ma wa fa so nga ai o se tala vala atu i tu atu mata upule e fa pe mai o le mawala na telefoni o lana numero le sa sendai o ile tangata le na so e leo na so fa e leo a le pe o lana numero le mawai le ata o le warrant le o sendatu o le aso lo fina ngalo a mata mai langa o le nga kupu mo o maliu le na ta open ya mina maliu le similar cases fa pene ai na tatu so e uma po ai le rat ye wala punga le pu fa tonu fa pipoi ia pole snitch a le la falling mai o le la wa fa ma lo le tu mau a le manu mai o ia le si le la vea mai au singia
na so ru la ngona ma tamai fo ya le to po to le po ya na lu to o mata lo tamo ri atu e a mata tuma fa man no si mai fesiro ro ko ka ka le ta o ta pule no fa no longo to ai le saunoanga le fionga le pa le mia a o ina mau to inga tangata ia e fa pui o atu inga tangata o tangata ele fa maoni I lo latu fa tino ina o latu tiute ma faiva le la o manino le o maua evidence o lona telefoni a te lon mena o le fifia ia o le tangata ana le to rua lea na ia tau tino lungo le ea ma lungo le na ia fa mtar ele o se leo ele o se leo na vala au ma inform le ainga lea o le au fai menentala ele o se leo o le informant o le informer io e ia no ma fa faula leo o taura tangata ia te pela o le menen fa ngai Samuel ia mali io e te pela to inga tangata nen fa ngai Samuel pe o lona winga a tala le melea le ua maua fo'i ia le tuainga le telefoni pe ona e ta ua seta e faina me tatu sara lea e tatau ona faina ta me tu sara aisia o lon to lua lea a sila foi da tatou sa mo I le tele o taimi na afia foi le sainga o le mea foi le o le tupele na ave tu le sile o le na ele o tau ngalo te u le loune na fai fa mauni le sangata a tatou fetango fia connect dots o mei tau te tiro e o ora le maliu le tau te vava ai nei e afia nga o le la o leva na fe malanga I mele fionga I le sa tu la I meritof pa mi o la tunu a le foi rata tu te mo mawina o le foi sa tu la mai tofi e le titi le involvement mo mio parti o na io tu lang fa pen ale lava tu io tu langa ile le a o le la fa to a mo nei o ia le si le masalo mia I mele o lo la te tunga a fai o le tala le fionga le pale mia o tangata fa pe ai mo mautino tongi fatpui na dia ele ngata la ina terminate le service fa malesimia o le totela tangata le tono officer o le vana la tu fia ia nga luenga leanga e te tonwa ia isi le lava I tonu I le o te ia o suifa fosei ona uva toa o le amau ai ela ngai pela utala I le to ruor tama te susala le o le o ia fa o no winga o tatau ona ave tu la fono maloka le tau ele foi avanga ave selo manga ku il kawa ke le fa malolongo ona nai ya onga o ia o le kai o le ami le ngao o me moanga melongo lua ele fa ngo fiere suspending o ngai e suspend ai lungo me o mokingoa ya yes se longa mokingoa lei mokingoa ele su komisinga mokingoa se si mokingoa parmia foka fa marolonga lo winga la ele se masalo mia mokingoa ya mokingoa le la sawa ko te fongi le okay se singin veren fa me fa le informa poanga o sanga mai langa le fa makale li o lo fa palango dio ele lo ka ye mele la o fa ko ai lo la ke me fa le briefing o mo briefing o lo ele la se va ngo se informa nga o kanga kai I le briefing nga kanga kai na I briefing kanga la o rate le mele la fai le ka o ku e fo wa pa o ka va ka e se ka va ai mo o si me nga ke fongi mele nga ba o le ko le me se sanga ngai le la wa le nga active le fonga ngal fa malo longo ngai onga le mo ko wa o ke le nga pese si le wa ko wa o le va ka ki la ku pese si le long suspect wala nga lo kele suspend ngai ngo fa makala sa wa mai nga ka sa wa mai nga fa ka kala mai ma ka mai le suspending o ngai ila vai foi fa makala wa ka mai melenga o ko mai ka o ki ke fa pe fa makala mai nga la ko mai
ai sa ngai u ka penga o ma vai anga mea usually or kaka wa ke anga ke aro ka penga o ma mea or suspend e ku wa ya ro ku e me o ko sa e ko foi mai pe ai me ar ka penga ren ka penga or ka penga ka wa ku la wo ngaru mo kingo la wa mo kingo la ila fa no akula nga sam kala nga minga fa be wo ke ka ka bari o ka penga o ma ya me ko ka bari sa me lo ma fa wo kudi asira fia sina le ata wa ma tula epa o le tau te ilo u ma tu o patatu o tangata e to e vili to e tau e le vili se kulei ka koruia nga fa aso uma e le vili se kulei e le vili pole halava le tulanga e o fo i le informa le la va tutala e o le informa e umanga fai mai le kaunga le informa o nga avelo le informa se kiwa le seao e le ese ke le fongi le ai ma se mea e va ai fo i kanga kalea o le informa fo pe a fai o le afa o nga e o fa tasi ma leo e makua ngofo maru pui e ka vale le se kiwa ai le ese ke le fongi wa search le lei make sure la ngor mele aru le informa fa singo e alu identify for ring or kanga ka wa kele ngor fa nga ingo isi informa i o ka ko fo isa mo e ka le ma wai le mer nga la ngai everyone knows everybody al fa nga inga nga o ya ku ngi a saule kanga ka le nga ai sai o asa ko ka ur kanga ka o le fa nga ingo o ale wai lo kingo ma me o mai ke aru ke karkara ngoa wa le wai loko ai a oso se oso fa inga ele ai ma se me ko ngi ki o ele make sure ele se so ka ingo so o le makua pepelo le lava vale ko inga va dur fa fonga la tunu le tu inga fa metalanga au mai fa pe o se informa ai a faya yes o ro ko ru ala ngau fa malolo ko sa o ia o le leo a le o ngofo ko ka o wa ye se me o tinga ai le mele le tawa ma tulepa o ke ki nga le anga maliu ai ele nga ka nga maliu ai pengia minga ai nga maliu ai le leo ka ma fanga ur ngu sa paikia o le alo te lo le fa fonga lor ma to anu o le alo fa sino sunga le kom sina sa ia peni amina sa isa mo isa vai fo ia I think or kama leo mingao le ngole io le uta uatu los fa inga le ana lui fale tiu to know o te lona tu te mau le tala anga nale tau fetolo fia tu ai fanga mai lunga ia ele tau tu ta ua ia I la tau na fia wa na avel fa puipu na mau uma a o me kongo fa pea e muri angela nga so ele ngi Facebook e va ve expose ka ka ru ai muri ane mau ari tala na to ta ula vai le sile ole o me fa pea o le winga la nga ya la ingo o wika ile ko inga mea e ka alo as if ole ola e mau fa olo le to inga me fo ile le utela no na tupu fo ia peniamina le na tupu mai I fasto uta to no uta ole le fo ia ka ke le lopo fe o fa i po ka ki mar nga case ole aru watu wa leva na fa ta tali mai tanga mal fanga io wala ti nei le mele ole watu ai sola ai ona o le manantu le ya tawa ona ole wo watu le ole wo fa u penga inatu anga fa penga ole sa vari aku pe fi o sa vari penga minga ku no sa yai na lu ana ola ne toni nga mai si ole ele fa u penga inga e o kupu mai foi la se fa le ko ole tangata le o te ita yai mo fa no yai and I am hoping Carlo sia ia fai lava so enga ia maua ma fa ma pe o le ko ka ngo I le ridia le anga or kanga ka wa lo ai ku per ma lo fe avea I so roi il mele fer lo ai fe me to me o ke le fe ka wa ku mer ngi so e fa ma ngia ko fu mo fe mer fa pui yeah me ngale ko fu mo fa pui whoever's involved e pe fa ma ngia fa ma ngia oi far pui a fainga umar soi fuo o le afa vikale il far pui a fainga umar soi fuo ko ia kuso far pui la me la le fainga ar fia me far pui pe afa mongia meia la me la me fa ko fu ia ku le par far pui pe afa mongia
na me la ese ola wangi ku a ka ngaka ye le ngi pele mangi mama e le ngi ola ku ainga Asiaka le si me volé le marié ou elle est mariée elle qui pick up il mele coupe or ka kare ngo yelo so fainga. It was one of the main suspect of the truck. Osaka ka ua ile fongang ile aisa a oile nga informing ona nai or kai ole squad le falling on my or top. These are that hingi kanga ka lemo wa lunga la kulanga kongo menge o fora fasai ina tenga lo levona ka de tanata le I palmia le sa fan palmia la tu ta il squad le ele fango fie o lo minga e moni tana tofu ia ele sa fan palmia el tela sa le vaenga le na lo tatu tala noina o ta io Samoa o former leaders pe o toina po le lo matua ai ao ina na fa fonga le atu no ma ele fa pea au lo fionga ona o tatu te lango ina le malo pe lango wa afia languna umma le tunu mai le tanta matua pa ia ta metilaiti o mala malama le meo le ta inga leanga mala malama le meo le fa maoni o tofi tiute ta o lona fai ungo ni tangata e fie lau matua ta mafai le fat pui o isi tangata mata ton fat pui tangata ia ta tau ona amit fat pui tatu tele fefe ta watu le memo ele se me fa pe ona o tatu feite tangata ia o ta o mori ma wina sa mo mena faia io lo la tu ta ma fai e fai lolo la tu pule la tu facile o pule le tu ya le la bota tu motino lo tatu nunga sia tama a fa fonga mai le ta io le malo ile termine se awale to wonisi avano a wai loa ile me town fai o le meo formalo I mo meo drugs a fai o le involved I lo ruale la fa pui ele me fai tato alfia aisia a tu e pe fa pem tato ave il sa lo tonga tata nei o lo fa lata ino le manfe ai e to e mel manfe ai oi lena ton ale ne tau fai ise me ai le na fo ya na masa le fa yo tu longo le vanga fa o fai o isi va nga ya ono le tato taimi o le fautuanga ma le talo fo ya vatu le fionga le komsina o ye nei leo ia matua sa ilia nei mea po ia ni tu o patatu o me fa mo le lo sunga komsina la o va ia mtanga wenga ole anava le na tato fita itunga ia la ufionga fa masanga ai mai se o su e wa vatu tonu mai o le mtanga wenga ole anava ia tato se ia le a ia tato fa ia le mi tonu o lo kai ao le e wa vatu la utu alalo la ufionga fa masanga o lo kai ao le ioi e ia le case na o ilo ai na le fia ai tu le pa ya fa masanga le la u fa marulu atu la u fionga le la u fa ilo ngatu langar ma fo anga le nga wa ya ma le manga o ya ma kuila e pa komisinga fa masanga I kai mi fo yo ia o le case o fangua nga fai falfa na fai iso nga na o ilo ai na le matua le fia ia na nau ai fo ye Timot ia mai ia leo si tama fa no fo pui ile vainga o wingo la utala la ino utango fa manatu me ia lenga e ye ile kai mi fili wa inga I ma mau ko wa vango ko ke ka ngofi I rola fa sa o me sa se oi ele ise si ako ko I la lo le la nge e fo ise se o fa masanga e ise se e pe fo yo o se ai o le atua e tu va no le ya tu mo tu lepa e ko wa vango
e whaafiku ngā fulu ingi fiku o ngā pauru ka ngaka mi o kongu i le aso kasi o le ale winga o le tala e le aia se si ako o koa i so se kaimi ai e iai le kaimi e koe a vakua iai le atua oe e koe kofo inga pe o oe se ka ngaka sao a vailanga iai ingi vaenga sa kaulua ngia ai lau whaako whala inga e mawhaia o ngā malama le aku nguuleanga i kele o oe sa komisinga o longo sa komisinga e mawhaia ngā karia inga ngā vaenga i le fatu ma le anganga le angai po le hafo i se fia kekele ai a sauar ka inga le ngā whaale kongo e le ai ia o louka e ao lea e ilo te tununga na lea te umfue vatula vano e whaini lua sau noanga whai ai atea o louka e ao mangingo o louka e ao koko aringi upo le tunu ue masania wai sila mai waku kopu umangei mea i lalo la watch now e mawhaionga mako whaiako se mea maangaia le whape maangaia se oki alu wingor kala a whai o le ua tutupu nei mea a o oe le right man e ke kangola e tiki lunga lea au le mea lea please do so o le si vahenga o te mana o e te awhea i lau sa ili ngā whamore mole a whamasanga ma e o le au sa ili se ka koko su ea le keisi lea nga su ea ili a sem ile reward le financial reward por kupe le sa offer mo se kangaka pesa ye se kupe nga offer because as far as I'm concerned sa yai e maua le tangata na te taua tua se fa ma talanga e maua isa mweru ke mira nga su isa mweru fo le au e mawhaia nga e koe su e nga wha more mole o ai nga kokongi i aile kupe lea o le upomoni lau tu whai atu le ango ina fua ina mata na whaila utala li teine lea ina ua tupu mai le vaharo fonga va au la auli ma fia me ai sa ua so mai ma koe kau ai maa mai i a tatou uma o le fast na tatou tutu le a meo tonu ona ua ese le mea uoso iai uoso i le mea lae ku oilong ko olua e mawai le whalawa ma le paangungu o le wingo le whamatalanga o ai kongonga ko kongi i ai e longo le compensation po le reward lea hu e ese konge ki a ngai a ngangai a nga ongi mga koe whaiaku ai wha mole e ana tonu a manu o le fesili ai avatu o le matou talusanga le seisu engi o maifu le anga o le fani ia o le fani le anga langa nga sila fia fo ile mea nga iei sem ia ngai loe mainga nanga ngai loe inga la fo inga ilo afa ilo mai ngai lo fo ron korua porque le yo story el melia ai lo korua ilo mai ai lo korua ilo mai ngai lo korua or fesili la oile afia ile maka upule ai la lo kula fo le afia nga olise o mo mai ai sa ka nga afia mai ya ya we vai la le mele le se to su ai afa mo le mole ya ele se coupe le sango wa mo coupe a la ki nga hinga di se ya do ku from singo nga ma do se ngi ale va fa kal ola o pu fa i fo ngi o maria ya ele ma fa o leva ke le ma fu ka e fieme manda nai poka ka lo nga ngi ma sa salongo fieme pe la fo ngai lo e fieme ai le pisa ole si va ngal lo o sui palmia ma sui palmia le fo le va nga ai sa langa ka ba okay off le sui palmia lo nga le lo o la afia langa ka ba le ilaisa ole le top por fai nga malona ke ngi palmia ma langa sui palmia ai afia ka sitting close la o ilaisa mane ya la tulepa ya ama yese to fa si fo tau runga yo tato por kala me fai muri le malusu ya ama le to fa paftai asiata ma le ataua ia o le tau o le tatu ngaluenga ide ia se si taura ia yo tatu manatu malangona o le taita yo le malo o ina ave iai tatun foi o na te silafia o ia e tau iai lelei maleanga o le tatu tulimatai tatu te whaia mea sili mō lana taitainga
tātou te whautuaina I lātou o le tūlanga o lo I tātou sili musa le taula malama o le whautuanga I tātou whainga malo o I te minei aua lava ni to e tupu le mea na tupu I le whātau sanga taruai tātou malama I autou I loa ne whātāua ina I le taitai o le malo o tau tangata o to finga o to tofi le kapeneta o matu te le whātonuina le tō whā ma le whātautanga a oso matu sao e tu watu o tawha aisia leanga e le malo lo le filio le neila lulangi o le sa tani lava ia e sa ilia nei o sa ilia nei I oso I saute e oso I matu ioe mea lea ia o le matu lava whautuanga po ai lava mai o lau fionga le taitai o le malo o lo o yo ao le ola ma le oti o le atunu na o la matou tu o lalo e iai ale taimi e talafea ngai ai le whaaloalo e iai fo le taimi e tu sao ai le moni ma le whaamaoni aisia langa o le mena e ta ua le alofa le me ta ua le alofa au rua fionga o lau whai unga ua sao o na whai your and my decision making e sao loa tātou whai unga o na whai lolole ia o le alofa I le atunuu a o le vaenga ia I le tuangai o le whautuanga sea ngai whare lei sia tātou malo ngai whare lei o I to tono o le whare whono e whai ai aua tātou te tau wheturi mai whafo ma whai mai lunga o la leo nei e le whapena ni winga o ni I tuangai aisia o lea o tātou le vai tau o le social media I o whaatasia ia mea le lei ma mea leanga e whaita uina le tangata o uina le lei I le so na ta io e sa vale solo lungo nei mea ai whaita uina le lau tō whā ma lau whautautanga o lau tangata matua I to tono vanga whau whai le atu e whaita watu oe le lalulangi mea lea o tau le tuangai ta oto o e fi nau to tono le whatwhono o e fi nau to tonu ai lo to mai sa ati mai ma puai mai o to whale tonu I le lalulangi I whafo mai o le whalefono le atu na ia lau fionga I pare mia ma le tatu malo manuia tele o tau tiu te mawhaiva me whaloa malo whawtai tele le sunga pa ua lo sunga le usoli o le mali toa ia tau whanauachi ia wa umaringa iasu kasela pakai ya uso ya kai de se uso ya tilepa wa okele la hoika ko bango ka ko mafkanga e fa maka mo fe for ka ko fa so ya mes foile mai mo mai samo pakai tilepa ya pakai partner wa fa elo matova ke fo ai la vaianga ai fa mai ko mengi isi o ka se manga yor poka la me peanga le umar kai a se ngi ni me le mana yo tala e le lo ele au mai mo le ungol tato no fo le te no fo tu ai to be continue o le o ta watu ia o tau ilo ele via fire dei langa ele o ka umai se se lo makanga ruenga ale ka umai ele ainga o se tasi o leo le na yai tu tonu o taimi na tupu ele fa la velave le sik no mai te au tu lo na sisi le ua ia se ka ko kuri makaila fa fonga pe po le ase au lilinga o le au mai I wish ever to add to all message le au mai ai o popolenga le anga whaingo fie ai ona I loa ele matanga ruenga le tangata lea lewa wasen mai o lato a inga le informations ia le whai atu a mea o le tuli alanga a whaia o la ua I lalo whalitu la whono containinga o information se whatu a release le taimi sao ia ia lava enga o mo meo le ata unga wha lato fuile leo o lato standards winga tau o loa fui o le alimatanga ruenga ia e va to a uma e loa la langa le lau fafitai o le mo le lead le o le wala vala le o te fisiringi ai loa le matanga ruenga o leo a tonula
e mau te o mai tai au ma le ata ma te o mai ma le atua ia wa vatu atua lo le ano li ma ngai nga ko a mai le lead le ka o verify le ngor ka uanga anga o sa ilio o moni a le tu so ua una faile o lua mea na fa tai tele ya te o le uso matua tu le epa tu lo ele le fa nga o le upu so e ma fa na il tatu ma ftanga Faftai o faiva faftai I lau tautua ma lau sao le tautai ai. Wa te taa lava tufunga talingo tufunga ule pe upo le tunu ua longo puia li ima whaafunga usi Samoa. Ia au te tala li taafi te tala lau finangalo le tō whaafo. Tō whaafa atoe ina a ote fo o le alofa. Ai ta au ia tuai le whaamaoni o le atua maru tātou nau ia maua le tonu o mea umai lo se tātou o tunu. E leo se tautu wai po se nau ita. Ai leanga e iai mafuanga o mea. E la foi leo le nei porukalame. E tau mawhaia e vatu le moni ma le whaamaoni. Ia e le umai o tai au le siaso. Ai whaamteitele sauri lau malanga wa le maua le aso tai au. Ia ave va lele le nganga pa ia o le tua. E tau wai manu fatali mai mo le tua no faanga soli whaamteitele le tapo inga o le fritua. E me se foi o tatou paanga o lo whaafonga me Amerika me so California I LA ia le lato la tu tama ele o umi sa matou maftanga ia se aso iluma malanga mai malfretua ia to mo foi o tatou o no ia fa manu ia le tu mo foi lo malo se tu le tu ia me se foi o se uso matou nei sunga le ataua ia o de ua fala no ma ave wale nei porkalame ia o le taula foi e tau ina le taimi o mata upu e mai foi la tofa ia o le tofa e la foi le taula I malolo e pe o le tala I le fale manono